Hi guys, pungkaham jotono tini hingga ke 2025 ni December 31st paithak ni sal hingke hain bagai ang friends je ang followers sobai ang kok kisa sana musugu hingke pilana kaitono hambai maru bosor kaisa sengno kaham kun teiman bagai tei jotono no taku buku okras raino ang nakarsano je 2025 kok samaro nongmaro nirongni Bukan hard kaila hangke saya ବ୍ୟବହାର खाइजाके ano nakar khaidi kaitoni mungte ketei tak 2026 phainai bosor new year ni bagi jotono khakaham saklayo ketei tibdiayo je jotoni life na 2026 kaham krengke phainani bagi suri sana ketabo phaidi kirja bisingo kisa kathar bible poregei जों sakni bagi nukhuni bagi e ha dofani bagi bo suri laino ang je samahai tini gijao surinai 2025 ni paithak ni sal 31st December hain bagi ani bagi surinai nukhungni bagi surinai te ha dofani bagi surinai ni bagi oro gijao hailajak te obhai buskang 2026 ni bagi bo ang jotono khakaham yaparo ani followers te jaiti gusti okra sakra jotono no khakaham Jisu Kristo ni mungtui yaparo ye ang oro Bible tini verse kaini porenai bohungka ke Matthew chapter 5 verse ke 39 ang porenai phiaba ang norongno o kok sawo tini hamya khlainai borokno yagul ta supidi khoroksasuk nono yagra khangaro apra rkhe yaksi khangarno chagui rfidi aibusuk kok kaham khoroksasuk left side nung jodi thapra rojake right side chagui sirodi hinsa ye busuk kaham belai khen kuthuk fen nung follow khayani stama khainai eleinai fen chini bisingo ang nukjago je kok rok salaiye waisa usu borok muniso joton perfect nia ke kok kutung lokha ma salainai ke apron ke chin borok ke be시rbagno bono bukhatei sara jibon kok saya ke fellowship khailaya tei kok rok salailia khlai tong especially Christian bisingo besi obhai ke ang aimia buini society o ani society o ang tongmaba ani society ni borok rokno ang obhai ke nugo je gana ginin borok rokno ang obhai nugo je waisa usu kok kata kati rong laike bono tuino sara jibon kok salia khlai mukhang nailia mukhang malai phano mukhang pheri thangmarok nukta jong asuk Bible porinai borok rok phasi obhai ongoi tong Bible poria sia ge borok busuk singkhna ketei kaisa verse ang porinai bohong ke Ephesians chapter 4 verse 26 jolima dalsa bai norok sumsok taklaidi jolike salhabya sinino hamdi oro busuk kaham jolima dalsa bai sumsok takhaidi mane jong jole khake bulai tolaike even murder rok ingthang borok thei pai ya aba hai takhaidi ke fungo jole lahake salhabya ni sinisi hamdi hisa fungo walai jole lai hake salhabya sinino forgiveness rok sangai hamlai dihi samaklai ye chinoro hain hai ang sapinai walai ke kokata katingke mane bosor bosor kok saya ke tong even baksa sara jibon bhaine saya ke laiman tong ye obon bagai ang tini 2025 ni 31st December omno ang chini borok rokno takubuku te jaiti gustino ang sanmusugo जों फायदि कक kaham gothar kok gothar Bible kokno जों follow खायके हाइन हाय जतनो न 2026 नि बागै खाकाहाम याफारो काइतो निरंनो हामारि कप्लंग के रय तंथं बिसिसा लुया साया एक्सीडेंट याखलाये इनके हाइन हाय next year 2026 ni 31st malai phine jotonu hambai bai sukno hani ochiniafa nono belai belai ke hambai maro tamke 2025 ni 31st December ngi tongu bisya kolokma nangsuno kaham kurungke tonokma bagai nono belai belai ke hambai apakai te buskang 2026 ni bagai ni thani जों हाइन हाय बखर गमि सुरियो जोंनो गाहाम गोनखिनि फलाकथार बाय गाइड खेदि हामिया जाया एक्सीडेंट यागनि कातरय दंजादि ते नुखुंनि बागै मा सुरियो नुखुं जतो मेंबर्स रं हामारि नोंगदि जायति गुस्तिनि बागै मा सुरियो नों बरग बाय दंदि ते हा दफानि बागै मा सुरि जागा फकाइतो नों बरग नुबो खाका हम रय दंदि हामारि कप्लुं रय दंदि हामिया सित्रा शैतान यागनि कातरय दंदि ते ओ त्रिप्रा हावो निनि फलाकथार
revive unpai di tei chini joto political leader, social leader, religious leader tei minister, intellectual people rokno joto hamari kupung roi tongdi borok ni musuk tui tang thung ini musuk tui sing lang thung